Evo stari dobri informer. Kaže, turski mediji tvrde da se naš fudbaler ne trezni. Ljajić još ne može da preboli Sofiju. Pa, dečko, ti si u Bešiktašu, ovaj novi u Realu. Ima tu razlike. Radonjić se vraća na klupu Crvene zvezde. Saša Obradović. Slobodan agent. Odbačeni sin uče Milanka Skudetu. Dobro, nije toliko zanimljivo. Jokić od junaka do tragičara. Ne znam šta. I onda preskakanje. I to sveopšte. Ovo je zanimljivo. Festival američkog nezavisnog filma Hit program. Festival nezavisnog filma se sastoji od 2 filma. Tako da, teško da je festival. Kaže, finska nacionalna televizija tradicionalno objavila važnu vest za svu decu sveta. Deda Mraz krenuo iz Laponije. Da će da mu traže PCR test na ulazu u Srbiju. To se ne zna. I jadno mu izgleda ovaj Irvas, mogu vam reći. Preskakanje, enigmatika. Baba iz pakla, tek rođen unuku bacila u kontejner. Na svu sreću dete preživelo, ovaj više bane u izolaciji, suđenje odloženo. Gadili se ovaj čovjek. Strašno. Uhapšen bivši sveštenik crkve u Kaluđerici, pop, pedofil, devojčici napravio dete. Eto ti. Kaže, neobičaj kazne za neposlušne u Meksiku. Urvači biju sve koji neće da nose maski. To bi trebalo i kod nas da se uvede. Ali ovo je stravično. Kaže, korona u Meksiku 1.350.000 zaraženih, 120.000 mrtvih. Mislim, to je skoro 10% ovog nešto nije mi jasno. Kaže, naučnici u Velikoj Britaniji objavili stravičan scenariju za narednu godinu. Britanija bi 2021. mogla da ima još 118.000 mrtvih od korone. A mislim, nije stravično što u Meksiku ima 120.000 već mrtvih. Kaže, Britanija ima 2.188.000 obolelih i skoro 70.000 mrtvih, što je negdje oko 3,5%, a kod nas je to 0,9%. Nešto mi tu nije jasno. Kaže, katastrofa, opasna nova varijanta korone, super korona preti celom svetu. Eto, sad se pojavio i južnoafrički soj, pa taj engleski, mislim, ko će ga znati. Srpske kamionče zatočene u Engleskoj, 10.000 kamiona smešteno na pisti aerodroma na jugu Engleske. To je stravično. Evo, reagovanje predsjednice vlade na Đilasovo pismo EU. Đilas zla neznalica koja sramoti Srbiju. Licemer, Đilasove firme zaradile su više stotina miliona evra, dovoljno da se svi u Srbiji vakcinišu po nekoliko puta. I ja ne znam šta je sporno ako su Đilasove firme zaradile, a ne pokrale pare, tako da stvarno. Kaže, Ana Brnabić, prva evropska premijerka vakcinisana protiv korone. Vakcina ne boli, osjeća se super. Tu je i Darija Kisić-Tepavčević primao vakcinu i Drkon primao vakcinu. Svi primaju vakcinu. To je valjda cool. Nećemo povlačiti priznanje Kosova, nećemo ukidati sankcije Rusiji. Crnogorski premijer Krivokapić potpuno promenio politiku. Ne znam šta da kažem na ovo. I onda Olivera Zekić. Nisam ja Žaklina, ja sam Molja i ne odričem se sebe. Ne znam, linč. Nešto ona ima da izjavi. Tako da ono. Kaže, Srpska pravoslavna crkva odlučio novom poglavaru. Novi patrijarh bira se 18. februara. I imamo ovdje premijerku prima vakcinu sa TZV Brnabi frizuricom. Tako da ono, vakcina ne boli, pop pedofil, baba iz pakla, Ljajić se ne trezni zbog Sofije. To je informer. Politika, koju sam uglavnom kupio zbog ovog TV revije, odnosno programa, ali to ću kasnije. Moja kuća, Đenja đaci.
Rachel McAdams kao neodoljiva Eileen Adler, kanadska glumica poznata iz filma Beležnica. Ako si poznata zahvaljujući tom filmu, onda je tvoja karijera onako jadna. Da li će psi zameniti PCR testiranja za COVID-19, ne znam, ali ovo se ovako gleda, pa se malo vratimo ovamo. Ovu politiku ne mogu ni da listam ko čovjek. Ovo je zanimljivo. Kaže, Girona skratio spisak na 24 imena uoči kvalifikacija rukometaša za evropsko prvenstvo. Ja ne znam što se ovi više igraju ovog okupljanja rukometaša. Stvarno ne vidim pojentu. Ali dobro. Kaže, nedosuđeni faul poništio sjajan Jokićev triple-double i Jokara. 29 poena, 15 skokova, 14 asistencija i onda brat izgubi loptu u zadnjim sekundama i zahvaljujući tome izgubi. I još pustio neku bradicu, gledaj ga, simpatičan. A kaže, Bogdan Bogdanović sa 25 minuta na terenu učestvovao sa 15 koševa, 7 skokova i 2 asistencije. To je solidno. Kaže, 2 titove, Sarane, koga briga. Srbija, mirnije praznovanje Božića po Gregorijanskom kalendaru. Na Zlatiboru spremni da gosti bezbedno zimuju, znam, 100%. Kultura na dve strane, ovo je stvarno cool, mislim vidjeti da se toliko posveti tome. Ali odlazak Pere Kvrgića, Maljoković, festival američkog nezavisnog filma, skromnije izdanje sa tribinom 2 filma i online uključenjem američkih reditelja. To je poprilično bedno. Ekonomija. Kaže, i najsiromašnijima na računu za struju naknada za zelene kilovate. To je zato što vas volimo. Privreda zbog korone na velikom ispitu u 2021. Hoćemo statistički da rešimo. Korona hara u zatvorima. Jeličić udario advokata ispred specijalnog suda. To nije iskusan potez. Zakazano zasedanje sabora na kojem će se birati novi patrijarh, a ovdje kaže pop iza rešetaka zbog obljube maloletnice. Srđan Janković, imunolog. Pfizerova vakcina ne menja ljudski DNK. Yes, science! Reci, Srđa. Kaže, u Beogradu i dalje najviše novo zaraženih. Putin čestitao Vučiću praznike. Poslanici usvojili kodeks svog ponašanja. Baš me zanima na šta li će to da liči. Imunizacija je početak kraja pandemije COVID-19. Početak kraja sa 4800 vakcina nije baš. Kaže, Milatović, cilj nam je da vratimo turisti iz regiona. Good luck with that. Nešto s migrantima. Božićni dogovor Brisela i Londona. Velika Britanija će trgovati s Evropskom unijom bez kvota i carina. To je cool. Kaže, Bidenu od Trumpa s ljubavlju. Stavio veto i na vojni budžet preteći da neće potpisati zakon o ekonomskoj pomoći. Tako, to je od Trumpa s ljubavlju. Kaže, stiže još jedan novi soj virusa. Lakše se prenosi od ovog koji trenutno hara Londonom i jugoistokom Engleske, a dolazi iz Južnoafričke republike. Vatikan blagoslovio vakcine. Sveta stolica katolicima poručila da je prihvatljivo koristiti cjepiva protiv COVID-19, iako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačenih fetusa. Da. Imunizacija je početak kraja pandemije COVID-19 i frizurica je na delu. Boga mi, ova uplašeno deluje. Toliko. Nije loše.